Hadin balami ke jingeki jongki nongtre ke Meghalaya Chera Cement Limited dagaba kila shong line mungor hakmat ke office jongka MCCL haslong bandawa na ke sarkar bakade ban siu tulab manu benai om ban siu shisin ar lani lai benai ban pinki imno yakane ke factory ban pentrai kamno yaka voluntary retirement scheme yaki nongtre ke blade ban shong thait no nakakam. Halor kani Vice President ka Meghalaya Chera Cement Limited MCCL uba John F. Karshiying ulayathu ubana kaliang ka sarkar bat kumju na ka management jong ka MCCL kadang persang banwat ikilat kilenti ban wengi kijing e jong kinong tre ka MCCL. Habakran shikilat pathai khubor uba Karshiying uloong bagane kamdei kijing e kabadang menta henry ka balane slam bat na kaliang jong ka sarkar kadang wat ikilat kilenti ban wengi kijing e jong kinong tre ka MCCL henry don kam ya kapor kumba ar lani laisngi. Ulaban rapru daga baong kalong ka basngosi nadu usnam ar hajar nyo ka MCCL kadon ha ka jingyo nong henry na ka jingrim kitiar kitar kakta ay karukwam trekam bat na kaliang ka sarkar kalawan ra no ay karukwam trekam ka batmay henry ka niru ka klam saiso shushu uloong ru ban pli ka karkhana mentahi kan ompatla henry na kaliang kinong tre kikwa baka jingirap ka bawan na ka sarkar kandang peteng bat halor kani na kaliang ka managing committee kaladap ban pinsngaw siya ka sarkar. Na shifty action jadi kau hari na shifty dengan slot na kendo bi Jerman ba wala shima kembali udah bro ya kana rubai ba Jerman siwe ba chong di buat gue ki ba di ngasut ba kani kamde ka ek ba dat ma ngasai be kama kam shuar ya dan kerja dawa di kani ketika kawa hawe lihat sosial indah banadu arajar nyo ke MCCL kadon haka jingyo no di hadin kata namar ka jing rim joki machine kini tengok raya di aku senam tam lay po senam na kadang ka jing rim joki kita kestampan kata ya ka komputer di kawin ki jing ki dari kata kamu kalawan ka jing persang jing government kawan invest ban wara no da teknologi ka hamtuma mo di kemut na teknologi kabarin cak teknologi buat mas bari hata lale di kawakile tu lompa bakila kila pele di rima kata kasam da seso tan nomor kita not siwi bertah ba penbek mo di nasu nomba kuat ni tu ifi bah kisna maraja khatsau kawan ka NGT band tapi kama khatsau waktu kalau tak susu pada nalor ba dah kila wara ada teknologi buat mai kastamban hagi arajar mo hadin arajar nyo pra flash ho mo kawan ka investment ban wara teknologi tu mai kita kena tekam ha di umur ke hoja balomba kibun kijinge kimi bat ka ha khmat kumut kami kijinge bede ka kani ka kami kijinge bede ka jiwan ka NGT ba bahang ya ka pelong ya MCCL bukan ya loss kan no loss making mo kata ram di andre borong itip ka MCCL ka de ka nam ka mar jungka ka de ba di dokumen box sokar kadang perkhat hi kumnuban ban wara biang mo wanwa chu ki investor ta te kumbo kalau menta kemut ka kawan sa lockdown tu aja khasaw khasan kawan ka NGT band hadin kato ki kre pan penya biang wano ska lockdown katar kana kata biang di ngaso domba menta ka jingdawa juga di kalau ba ki kwa banyo ya ka tulok ke government kamla kan ai vlog te kalanang syarap daka ke bagi ongka financial assistance mo di nga sutu badang sian dang de plat kumba kurure but ya kata kaju ka amount kicu plat haki man ka line sau nai san ban te ngi sutu paching jong kini ki nong mo ki nong tre dan kumba lai spa tame te nga so ban ongba wilayah persang nak kaliang chairman bawah lat sila persang nak kaliang jonga ban perso soka ni wi ki
fat jangka management ia persang berkeren jangka sokar belum pesengau bat nasrai ke sokar ka kala ka mo kadang kerja keren ke bercerong ha benen mutasir udah ka meeting halok ni but try po si asi ha try ngin sala awan ke juga ya ke masyai ki ni ke bawa de kita ngi bisyar ke sokar paling kita kinu di paham la pan kit ban ba ya karam ya kai berkhot juga di kayu mo kadang ya kita kerja keren nak industry department nak government ban bisyar punya investor bahamla ban kit ikini liability semakin pun kahe ka liability di ngaso ban omba gawan binin wa kedua iki tasir awan be kedua iki ban peso ki pa sarkar kadang ya persyang ban ya ka di inap kerpat iki la dalam kepala mon bangi ro so probably so sene ba ki ya shong house slot kani ka air ni ki shong ni te kalong wakta tenri kiru kita nak jongka nongrim bania dawa ketika sencar ba ke demokrasi pi ha ka wai kaliang galong kumni ni so thu ya ta jik so juki manu ha perkhat ya ta ndeng so ban om ba ka perthai ka yau kalanang kala mo di kumbakalong hadu menta ka majority shareholding ka di jong sarkar mo di wan ada kawan ka joint venture ru kat kung kujing sethu changa lada ngape ya kata ka mo ka expression of interest ka ba ki kendon lawu antun ngai i ba kadan ka sokar kadang kwa hi ban bu ya ka majority share di sin ba ki bu ka majority share kamut ka sokar lada ka bu 51% kamut kadang long hi ka try di kendon kini kita ki benta jong kita ki no tray kai kan long kar kop tray kam bat key investor di bawah temai lau A B C de kata tingin pala ban op mo tat hadu la yo banya mirjingmut lana ndal arai ka sarkar ya ta nawan terwa macam di tika saya ki keren ya mata tempat la ban ong ka ban long kubno ka ban ka mo employee management relationship